ninde mushaka kwaza kudusoreza show? Mama Sava. Uziko havuyemo kuba wishyuye ibihumbi 10 ukaba uri hano. Ayo wampaye bya bihumbi 10 wampaye nibyo uri kuvugira haya magambo. Sister, nyagusubiza usohoke. Nyagusubiza usohoke. Akuzi ko ushobora kuvugira ngo ndakina. Uretse nkwereke. Juno ibihumbi 10 wankwereke. Uziko wafashe. Uziko Juno ni inshuti yanjye magara ndabikubwiye. Juno mbabarira ni ufite mbora winsebya pe. Juno basi Bana kugira ngo n'uburyo bana batipe bose barano hari abateka nando hisajya kuri telefone. Mbore numva mbabwiza nanga umugayo niba hano hari umuntu ufite inote y'ibihumbi 10 mumbore muyimenge ntago nshaka ngiye umukobwa unsuzugura. Ndabinginze niba uyafite wenda nzayagusubiza mbabarira kibo uzayankate nubwo ndayo mpemba ari munsi yayo. Sister mbwira nomero yawe. Umbaza zana nyamuhereza. Bine wamugiye kumushyiraho 6. Akiri 6 siya ndaguhananda ariko bitebya. Mbwira nomero. Oya mbwira nomero yawe ngiye asigaye bayakohereza. Ngiye ntago nomero yawe nyikeneye yishyiremo. Andika nomero yawe. Kandi rero yandikemo nimero ye. None ubone kuyinyimye none undi yayimpa. Yego. Ngiye mfite ideni nayariho. Uretse turi gutinza show. Yabonetse. Namaze kumuha 6 haburaga 4 ariko niba narenga nanjye ndayakeneye. Haburaga 4 ariko urumva umukozi wanjye kumanywa hari ibintu yafashe kuri boutique ukabura nanyishyuye. Nawe reba amafaranga kibonka member ko kwezi. Security bagusohora dusohoka nonanga hitusohoka mbare kabiri imamo y'Imana ntago nkomeza shona adasohoka. Nadasohoka ntabwo nkomeza. Hanyuma ibintu byose nkozaranye urahitamo ayo mafaranga yansubiza wicare cyangwa Prati Wanyama. Yes sir, are you having fun? No, you are not having fun. Okay. Niba abanyarwenya bavuye hano bose nta numwe wagusekeje nkuko wabyifuzaga, ibibazo byawe biruta impano yacu. So ntabwo icyo warukeneye cyane umunyarwenya ahubwo ukeneye umupasiteri ugusengera. Hanyuma nanone tukiri mu matangazo, itangazo rya mbere nuko uyu mutipe ari nyewe wamwishyuriye. Are you ready for Mavide and Pazzo? Ladies and gentlemen, are you ready for Mavide and Pazzo? Put your hands together for the best duo in the country, Mavide and Pazzo. A round of applause atambuka. We see him from the back. Urabona, there is a thing called sugar daddies. Oya noneho iyi sama yatugaragarije itandukaniro rya boyfriend
na sugar daddy. Sugar daddy. Two different things. Two different things. You see, a sugar daddy, when you're going to romance, In an apartment. you're going to romance. I'm a sugar daddy or you're a sugar daddy. You look like one. Of course. So when you're in your good times, you've started to romance. Utangiye kumukorakora. You see? Oh my God. Utangiye kumukorakora. Oh, my phone is vibrating. What is that? What is that? Jesus, the landlord is calling me several times. What's wrong? What the fuck? Wrong with the landlord? Yet I'm having a good time. What's wrong? Daddy, I haven't paid him. How much is it? How much is it? It's 50k n'ibihumbi 50 ariko wongeyemo ibishingwe n'amazi ni 65. Come on. You read your number. Read your number. How much is it? Ubwo nyine kuba gatatu. I'm not good with mathematics, please. Tell me the number, the whole number. Daddy, nturakare. No, hari ukuntu ugira ikibazo cyangwa se ukaba uri umushuga daddy, uri umuslay queen bakagusaba nimero ya landlord. Kwa kuna abaslay queen bakura agasoma nimero ya landlord bakohereza 200,000. Nyuma y'igikorwa. Slay queen. Hello? Hello? Landlord wabonye amafaranga nakohereje? Wowe se ko nabonye amazina yawe. Ni boss wakwishyuye. Sumaze iminsi unesha umutwe. Nabonye 250. Ayo mafaranga kuraho ayamezi yashize unyohereza yanjye. Dore no mu rugo baranshaka amafaranga. Ayandi n'amezi azakurikiraho. No tugiye guhura kuna boyfriend. Boyfriend urumva bibera muri Genyero. Apartment. Who is a boyfriend here? A boyfriend twagorwa. I am single just because of being stolen 5 times. So the boyfriends will be like this. Boyfriends nta nubwo ari ngombwa ngo ugende ukora ku muntu. Ubungubu ibintu biri byo gusoma notification ndamutse meze umwuka. Pazzo. Sinakubwiye ko ntarishyura. What is utarishyura? Wishyura iki? Landlord nyine ntabwo ndamwishyura. Satamaze kuba 3. Atatu nyine no nta namazi arimo. Ariko ngiye hari udukoryo njya nkoresha abana ngiye bamaye priyafu. No hari kungiye na saa 8 z'ijoro saa 9 landlord imvuze ngo nimugora naga mbona. Uri kumva wazahita izo sana za saa mu gitondo abyukira ko manga. Umwanya wo kuma amafaranga ngo nishyure ngo nzaje nkwepa landlord. Uyatenge none se urumva amezi 3 nyine bizagenda none se ubundi muri amafaranga nga yose hamwe. Si nka 200. Uzayakura he? Niga! Ahangana mudi ziva mu nzira with the boyfriends. So ejo bundi wari uri gusereza Clapton Kibonga abantu bajya bansereza ngo mfite indambi beretse gato. Ako waraye ngiye Clapton ndamurusha n'indawaraye. Nta muntu ugendana nanjye ngana nuki. Kirazira izina ry'Imana. Oya nago nyenchaka kakadiji kawe mumubare mu ndebere Mavide. Oya Mavide. Arimo aranteza abantu man. Bro, ngwaye urushwima. Congratulations. Hano hari aba radio presenters Rusine na Mavide no Mavide by the way nababwira nubwo abantu benshi bamufata nk'umusinzi cyangwa umuntu utagira ubwenge ariko no mu radio presenter umukomera amashi. Yize neza uyu mushenzi. None se akantu ko kuvuga ngo bamfata nk'utagira ubwenge kari ngombwa. Okay. Sasa rero twaje gusanga aba radio presenters tutabatindiye kuko twebwe ubwo turi babiri dukoresha umwanya utari ngombwa. Tutabatindiye aba radio presenters ndavuga magazi mutera n'umujinya. Rusina uri hose nabandi bose ntare nge ndi ku hano sinya ndaya muri audience. Bande bara hejuru. Mu Nelson. Uri kumva aba radio presenters mu minsi mikuru ya Christmas man nagiragera ariko kuko ino blague tutayibika nago tuzageza kuri Christmas. Yo bagiye gutanga imana. Wene ejo bundi wapfa tutayikoze katuyikore. Uri kumva iyo bagiye gutanga imana man these guys babaza ibibazo bikomeye man. Can you imagine? A radio presenter akazi niyo bashaka kubiba babene wabo simbizi. Come on the studios. Reka tubashimire mwe mukomeje gukurikira studios 104.1 Power FM. Tugize mwanya mwiza wo gutanga impano Christmas gifts. Turajya tubamenyeshe ko hano dufite ihene ama televiziyo amasabune n'amafaranga kubafite aba ibipangu twabaha n'imbwa nta kibazo. Sasa rero umuntu wa mbere kuri telefone uhamagara tukubaza ibibazo bikeya turi Christmas tukubaza ibibazo bikeya dukomeza tuguha ibihembo cyangwa subitsindwa ukikomeza. Hello Power FM hello. Yes hello.
witwa nde uherereye? Ni Nyiragahene merereye Nyagatare ndabakurikirana cyane. Nyiragahene ushaka iki? Nyiragahene deja wewe witwa nk'inyamaswa uri gushaka inyamaswa ngenzi zawe. Tu. Tubamenyesha ko turi muri studio za Power FM. Power FM ni 104 n'igice kimwe. Twagira ngo tubamenyeshe ko turi muri studio turi gutanga ibihembo bitandukanye, ihene, amasabune, televiziyo, inka n'amafaranga. Ku muntu uratsinda ibibazo byo mu bibiri tubaza bisanzwe. Murakoze. Power FM allo. Hello. Yo. Ni Omari hano Nyamirambo ndabakurikira 5 kuri 5 wakinwe Pazzo ndakwemera. Omari. Yo. Omari uri umusiramu? Ndi umusiramu ariko biri amaze ukwezi nyinga kugira ngo nsindire ibyo bihembo wane. Okay Omari. Yama. Turakubaza ibibazo byoroshye byonyine. Ndasira. Ikibazo kimwe wagitsindwa twagwa amahirwe ya kabiri yo kubaza ikindi ugatsindira ibihembo cyawe kagenda. Okay, ndasira Pazzo ndasira. Yesu Kristo uramuzi? Urana umwana w'Imana nyine bamwitirira w'Imana na Joseph ariko buriye wakoze akazi ni Imana wana. Okay. Yama. Joseph okay witirirwa se wa Yesu. Yari umubaji. Ndashona man no uzi gitanda Yesu yararagaho. Libuyu karite number 1 kutoka Kongo. Yama. Okay. Joseph papa wa Yesu. Yari umubaji. Ibarizo yakoreragamo baryitaga ngo iki? Omari. Iyo boro nago yanditse walahi. Omari. Yo. Ufite amahirwe ya kabiri. Ndasa. Omari. Yo. Papa wa Yesu. Yari umubaji. Ndashona. Kenkayori yaguraga misumari bayita ngo iki? Ariko man urashaka kubitwarira nyoko vipi? Tu. Abantu bafite discipline nke yamuhamagara kuri Power FM tubakuraho twagira ngo tubamenyeshe ko ibi ni ibihembo bihabwa abantu bafite discipline bakurikiye basomye Bibiliya bumvise ibiganiro bitandukanye. Power FM allo. Ko mwari mungupye byari bigenze bite? Omari urakora iki ku mirongo yacu twagukupye? Umva bro. Ndi hano gufata impano niyo yaba imwe ndanyerera wana. Omari. Yo. Ikibazo cya nyuma nugaruke hano. Ntugira ikibazo rasa. Mama wa Yesu. Yo. Akimara kumenya ko atwite. Nirihe vuriro yagiye kwipimisha iminda bwa mbere? Ibyo boro nago byanditse man urashaka ndaburiza. Omari byamunaniye mutubabarire abari kuri systeme nagaruke ku mirongo yacu mubona nimero yo muyikupa. Power FM allo. Omari. Pazzo. Omari. Pazzo nza ahantu utaha Kicukiro hano ndakuraburiza wana. Tu. Nago dushaka abantu nka Omari badutesha umutwe. Amahirwe yanyuma ku muntu umwe wanyuma tukitahira. Power FM allo. Umva Pazzo. Omari. Wallahi ngabanyisha amarere hanze hano bimeze nabi. Wowe nyiyongoza bwa nyuma wallahi nibyanga ndanyerera. Omari. Yo. Ikibazo cyanyuma ugatahi wanyu. Urakoze Pazzo man. Omari. Yesu yavukiye mu kiraro nonso? Man. Icyo si ikibazo ngiki. Yesu avuka. Hagati y'inka. Sine. Cyasha. Ni yihe nka yabonye Yesu bwa mbere? Nawe urimo uranyiyongoza ibintu bitaho. Reka Pazzo reka nanjye nkwiyongoze wana. Omari. Reka nkwiyongoze Pazzo. Urambaza cyane igiye kubaza. Reka nkubaze nawe nubwo ngigiye wana. Pazzo ari mu Gasine na Cyasha. Ni yihe nka Yesu yigiye gukama? Tu. Muri studio za Power FM tubamenyesha ko Omari akomeje kudutesha umutwe. Turatanga umunyamahirwe wa nyuma. Utsinda ibihembo kigendera. Power FM allo. Yes. Nitwa Kadete. Kadete uherereye he? Ndi Muhanga ndabafana cyane nishimiye kubafatisha. Kadete turakubaza ibibazo bibiri bitsindira ibihembo. Naragejeje kuhamagara. Kadete. Yesu yavukiye mu mugi? Si Bethlehem. Wagitsinze. Kadete ikibazo cya kabiri. Kadete. Yesu ari ku ndogobe bamusasira imyenda n'ututambaro mu nzira yari mu mugi? Si Jerusalem. Ni Yerusalemu watsinze amazina ari kwiranga muntu yawe. Ni Omari Jean Dodier. Thank you so much Mavide and Pazzo.
kinga hongera inyana